mai va ve fianga na le tai mai le have besene na le peni no le fao ina wa se mai vai le wati le o toi fitu minute on ta le fitu on ta to le le tal fo ma ole a fa fo mai fo ta to tunu ia o fo ini to punga ma le vai ngo tunga nga ruwe ma to fa sia le pitola aula to ta lo le vai ngo tal fo ia va be fo yo na fa fonga mai lu tanto tunu ia pe ata le fitu mana to wo su to tele ia po le fo a fenga ile sto tele mta penanga ila to le to a malai fo mai ia mai la to a fanga solo fo lungo le la tele mai tasi ne te mi tele na tule le sto tele me se lava ila to nga mai ile turu ne ile tunu ta po tasi matu mu ye au nga manga wenga ole taulanga ne yo pia tele ala ina tau whana tinati mai ei le isi vai ngato tele ia ele ngata le mana ia hole le ngau le wala e le yo te mi pisi tele ia ai so tele mo le saunga le mu e la fo saunga le mu ia mal fenga solo ai le tunu ia fa be foi nei fana wa onga fanga solo tueli ni so lulu so tofi falaile ia ma le stonai wa tatu i longa tolo nei vai a solve so pisi ia fa pe foi e ta penanga la tau ia indisi fo yo fa mo nga ai mese lava ia o le ta pena tolo tatu o tunu mo le sa ti na fa tala fatu ia ma lo fa fatu ia te to ma ti na ma tu o le tunu fa pe foi ia le tulanga wa te tele le tunu fe lava e mo me le tu o le toi pi i sa mo nei ma so se ta fo le tunu fa pe foi yo le fa fatu ia lu tatu tunu ai tau malele so se ta for kelope ma lo le so fu ma luia ma lo foi le langi ma nei tai ala solulu la to le manava e la to le sanga lu me po le manava ia ma lo nga lu ma lo foi le lo sai tatu na ini so tatu va fiang se tal fitu ia on tatu le tal fo mai le vai no tal fo le toi pi penso che tu lo vuoi pensare alle colisi alle fifi
Ya, ole tau na tama matai na le kolisi ole fifi pes besenga fa pe fianga le taimi na o toi 2 minuto o tala o fito. Mai le pesa nei o tala tolu le telefou ma le vai ngo telefou. Whaafafonga I tala fonga le tu eiki I lunga o anala leo 5 wha o amo wha mo tasi o fitu tesi male wha iwa tasi tesi male tasi male wha mo iwa lua tesi male tasi malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le tu eiki Facebook page pale ala ata le malo o le TV iwa le si whafonga o Samoa le tu eiki Tala falava o tātou tala fou. Wa tatala lo I ese polo ke tifo wa ta ita iel fa ala putuputunga le au fai fa atuanga wa fa aingoina. O le fa ale leo saonga le mua tau mafa soifua malolo ina. E fa tau sanga le umele nei polo ke ti mai tau la mailo na fa atupeina. Mai se por kalami tau fa atuanga tau mafa le lalolangi. Ilona tau wa fa I 2 miliona ta ala Amerika. E tolu fa ala putuputunga fai fa atuanga I Samoa au fiai mal fa ala putuputunga fai fa atuanga so fa atasi. Fala putuputonga o tina fai whaatoanga mal fala putuputonga o ea tina eina le langomeli. Pele ata I mwaile una ia o tina e tau whaatoanga I nuu malala whanga. E ala I vaenga tau e wha, o le moa, o le koko, o le limu, wha pe ai male langomeli. Ile saunoanga au tua le afionga le minista o whaatoanga mawhai ngā whaiva. Yani u ava e ti mahalolo. Na ia ta uai o neifiso soani. Masane na tuina atu I te whaala putuputonga e tasi. Ai ona o le ngā lulu e whaatasi, ma le ngā lulu e so tau au. Ua mawhai ai ona whaalau telele nei fiso soani, mō nei whaala putuputonga I tolu. Wa atangi ai le sila mamao nei whaala putuputonga, ina ia anga waa I le nei porkalame. O le ata ita ia e le sa wha-i, se whaata ita inga wha-vai tu malo, e whaalau tele ai le ati na ina o moa, e le I tu upaina. Ma le whaale leia o le ngausia inga o le koko mo maketi te tele. O le whaalau iloa e le whaala potopotonga o tina whai whaatoanga se wha moe moe e una ia aia tina e tau whaatoanga whaale natura e whaonga ina I limu mai le sami mo whaale lei ele ele. O le awhe soasoa ni tele lea mo wha moe moe mo tina I no uitua ma wha malo si ai whainga tau whaatoanga ngafa tau limaina. O le ngā lulue ia le whaala potopotonga e ati na e ina le langomeli e wha malo sia le ati na e o le tausinga ma le waaia le lei o langomeli. E ala I le sitia o le ngao sia ina o le meli e maise o le sao ta ua o langomeli I tu tau whaatoanga
e ala i le whaola ma le whaateleina o fungala au, o la au tau mafamata la au faisua makoko. Ina ia mauti noa le ngā lulue whatasi ma le matai tuina le lei o le poloketi, ua whatuina ai se komiti au tū mo le poloketi, o le matanga aluenga o whaiwhatuanga ma whainga whaiva, o le aavea ma taitaifono o le a komiti. Ma o le anga lulue vavala lana taitiutino uma o le nei poloketi ma paanga uma. Ina ia solonga le lei le whatinoina o le poloketi, ma ausia o na sini au tū, mo se manuia o atanto watinai. O le nei polokalame o loo ngatasi ma la fua o fuafuanga aluan mamau le tātou malo. E au fia ile vaenga ma oti mo le tu tau whaatuanga. O le au wivi wa whiriwhiria mo whainga tau mafa le atunu o. Whaapele tau tino ngā Samoa le fuafuanga mo atina e ngafa tau limaina i le lua afe tolu se fulu. O le nei polokalame o se fisota inga le leite le lea ile whaonga aina o tupe teu whaafenga alwenga i le taita inga tāla whianga i nuu ma le langolango a paanga e peo le FAO. E mawhai ai ona una iese atina e ngafa tau limaina o tangata uma. Le nei fo i polokete le a whaamalusia i le tātou naunau ta inga i a tinae, i a mautau mafa, e au fia i tangata uma. I le whaamauina sau soli ngātu la fono māmai lungo le awale tele, pe a whai e totongi lau salai totono le lua se fulutasi aso. O le masina le nei o me o le a amatalia i ona whaasala lauwina, e le matanga luenga o leo leo fale pui pui ma leo la toi fuataina. Suafau i la tau watu nātu i ei whaasalanga e pei ona iai le tu la fono ta wale a fitu pe tutongi o whaasalanga. Lua a whemaleiva i le i tutongi na la tau whaasalanga. O le whaatino a i le matanga luenga o le nei tūlanga. Ona ua mai tauina i whaamaumaunga le whaatupu tupula ia, o whaalavelave tau ta avale e a fua mai. Ona o le leo sita ia o tu la fono ta avale a fiafe iwa se lau onu se fulu. E pei o lai sene ave ta avale. Le i lai sene ina o le ta avale. Le whaonga ina o le fusipau ma le tala noa i le telefoni a o whaafo i le ta avale. Ma le ave ta avale whaatamala. Na sau noa le tama ita i leo leo a siasi. A so mua le malama whaamatala wa alele tu vale. E whaamanino a tili le nei mata upu. I le tuina atu ai o le pepon mōlianga, pe a whaapewa mōlia o e nisi o leo leo i lunga le ana tele, wa e soli tu la fono māma, i ona whaasalanga māma, whaataita inga, ia o le whai o le fusipa, ia o le tau o veina o lo lai sene avi ta vale, ia o le pasia ina whaatu la fono lau ta vale, pe te alu fo i mōli mūmu, tu langa mo whapena, a tuina atu la le pepa o whaasalanga, e te tau na te tongi lau whaasalanga le, te tono le luas futasi aso pero na uwha i lua mōmua, e amata atu le aso so ai, mai le taimilen tu ina atu e le pepa o mōlianga ia te oe. O le tā ua na male aunga, pe awha pe te toni ia lau sala tupere i tono luas futasi aso a le imae a lua tasi aso. O le ale wha mauina sau sori ngā tu la whangono i wha maumonga leo leo. O le sita ua pe ona ia i lewa i tau. Ia, o le toa telo i la tō lo tau whai sa ili ni ngā luenga. Ia, a whapeana e te o mai ofisa leo leo i whai atu ia lau kilia po le police clearance report mo ngā luenga, ia e ngā tai ngā o ngā luenga whapai taimi e malanga i whafo. Ia o i la tō e whaamanu e ina i le kota. Ia, o le ale mau atu ai le whaasalanga lea, wale o mai on tutongi. Ai awha pe mai ale luas futasi aso e te le isusu mai tutongi sala tupe lea. Ia, o le ale tā pena roa ia le tātou waenga nei i whaila matulanga uma. E tu ina atu le ofisa o whaamasinonga. Ia, o le a whaapea loa na tō lau lau wende mta upu. Ia matu ina mai fo ia iso na whaasalanga. Tāla whengai e tu sa i mani nei tūlanga. Ua whaamawina le matanga luenga o leo leo fale pui pui ma leo la toi fuataina. Le toa tele o le atunu o lātou te leo sita ia le tutongi o lātou salai tutonu o le lua sifutasi aso. Ua mafu ai ona o leo o atua mta upul whaamsinonga. Ma tuina mai whaasalanga. Ma o le a whaamawina e tutonu o so o sa ripoti a leo leo e tuina atu. E eini si utālisanga atu le matanga luenga o leo leo. Ina ia ave ese ia whaasalanga. Ai peita ia le mawhai o na whaiele tūlanga. Ona o lea o iaile wha amauninga le wha amasinonga. O lo na winga e tā ua lawa le tutongi o lau sala,
I le matanga luenga o leo whalepui ma leo le toe fuataina. I totonu o le lua sifutasi aso. E lua se lau tāla le whaasalanga mawalunga. O le ave leo le taavale matala noa i le telefoni. Ai se furu tāla le whaasalanga mawalalo. O le ovo le pāsese a pasi lau pāsese. Martha tau mata whaavai tala fau mai vai whanua. E le o whanau uma e le lei te tonu o potua onga. Ai ale leona tapu e mātua soifu o whanau e ala ia lātou tāleni. O le ale pine e maua selu mana i le lei. O le au tūtonu leona manatu e le fono whaavai sa fata numera lua. E tāua telo na fisosoani le tālo sanga watu ina atua le afio anga o tāwhitoala. E ala lea i lātou tōni ngā fau mo le au nakapia le afio anga. O le manu lauti a le afio anga o tāwhitoala. Ia tia e tāleni a whanau o le tūmalo a wale manai o ainga malinoo. E pei o na sauno ai le sui o le fono whaavai. Ia alofio a ana whanga i le saumika. Mulia kusi whawhikaikele a le ngi kalapu a Tāwhitoala Rugby Club. Wasui o le fono whaavai. Ua mai le afionga le fionga le di faipule o le iku malo le fionga le mista. Fionga la muti rinko. Mulia kuali whawhikaikele le. O i fui man malo le fono whaavai. O mo se avangoa ma ua fsosongi mai fo ngi kalapu. E ala le ko nginga pe on sisila ia ila ko ia malo ko madu. E la ia fo yo le fionga le palmia e mai se le fainga malo o faionga wala mai se ngi milion faso so mo ku o le ku malo o mo se avangoa mo se kalsanga mo se me alo fa mo le ngi kalapu le a Tāwhitoala Club. Ya le nganga inga ia whaonga ma le fuafua ma le kau lau ko wanga lei ma lo ko alofa e ala le ko nginga maka ngo fia o ko awinga ia o sa mako whaamkalanga le malenganga kumul whaaloalo. O le nau ta inga le tu malo sa fatalua. Ia whaawau pea le malo le nei polo keti. Ua mawhai o na fesosoani ai ia tina e so o se vaenga o le tu malo. E le ngata ua manuia ai a ingata itasi o pisinisi e kalesia nuu a onga ai whapea fo i anga wa amatalenia le whanau e pei o na moli mawina le tōni ngā fau mole au lakapi ale nuu o Tāwhitoala. O tala mai le Pasifika, o tala mai tonga o loo whaau popoina pea le au whai o tangata tonga wā awhia i le fiva o pōna iwi e pei o na wha mawina ai le asona nafi wa o atu le lua se fululua tangata fau leo wā awhia. Le wa o atuai ma le numera i le ono se lau fast fulfitu le awhai o le atunu o ua a fia i le tenke fiva. O loo tu maupea e to atolu i lato ua maali liu e au fiai ma se tamai titi walu tausanga le matua. O tonga tapua wha mawina e pito i to atele ai lato wea a fia e lua se lau walu se furma le ono. So o atuai le motu e ua e lima se furma le walu. Maha pai e na o le lua. E tu ono lo tawhia nei le whale mai ona o le onga o lato wa fianga. O le sefulu i wetausanga le mātutua o lo o to atele ai tangata a fia. Ua whaeloa le soifua maloloini a tonga o lo whaanga solo lava lato suenga i no whaanga o lo pito i tele ai le namu. Mai tonga lava e fitu se fulu whātausanga o se tamā matua na mawalo na tino maliu. I le no whaanga e tā ua o masi la mea tonga tapu i le tae au le aso tofi na se ima mai atu. Na whaamania mai le ofiso leo tonga i le ofisa whaasala lawa le matangi tonga. Na mawale tino maliu o le etamailo na lava fale. Ma o mole mau a ona tua oi o le vainga muli a teia o la so se fulu malafitu o le masino mati. Wa whaamania fo i le whalamai e ngoa vaiola. E wha se fulu malu i tūla talo o na maliu le atama. E taunu watulo na tino maliu i le whalamai. Wa tauli mai na fo i leo le whai ungo le suesue ngā fo mai o le mafu ango le maliu o lo na fatu. Wa tu ina atu fo i le whaatananga i le ainga o le u maliu mō na toi sauninga. O talafona tō whasoifua. Whaapaponga i talafona le tuaiki i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malipā, iwa tasi tesi malitasi, malipā mo iwa lua tesi malitasi. Malunga o le sino e, mai ngoa i ai i lunga o le tuaiki Facebook page, pale ala ata le malo le TV iwa. Le si upaponga o Samoa, le tuaiki.
covering Samoa on all four corners, right here on this station. Ona na uva vonga le tunu en tanto telefo ma le tai o malfa fa vai. Toi fa fonga telefo per tale valu le tai nei. Wala leo numero tasi Samoa 2AB le siu fofongo Samoa wala au mai le vaenga le marketi mo sau wala wiloa e fia faya e se tau wha amali loto mau le wha mama avenga mo oe malau businessi ua so ai Samoa Amerika Samoa toke lau malelalalangi atoa ia na la leo a mo 5 fao fa mo iwa tasi tesi male tasi iwa lua tesi male tasi o fitu tesi male fa wala au nei loa i le telefoni walu wha lua ono tasi fitu ma fa fesili mo le vaenga o fa lau iloa 2AB le siu fofongo Samoa numero tasi mai atu ni so tanto por kala me fanga solo ia mai se lava le taulongolongo ma le pitola o le vaenga o telefo mai ele telelunga le fa fonga le tanto tunu ilo le toi fa sala wino telefo pe a fa ia tele mo telefo le to mai atu e toi fa sala wino pe ata le valu le tai nei ia mai ua usuru to tele wa mata foi ni so ngar wenga malisi o polkalame masani ia me se foi na fanau le utap nei na tuna tuia onga ia male to tele o tantu o tunu le wa ta ape foi ia wa tulanga masani ia ila to nga mai taulanga ia ila to
ngai foi ni se vaenga ma le se tu le tunu le fai fa tu anga le fai va ya mai la to ngai foi fe malanga inga masani oi bo su sa vai ya oi foi se sa vai la bo su mai tu mo nei ya fa malo tu wala ngo fa si levon to mai ya po lefto le levon to mai le ba su mai sa vai ole famla tu mai vai nga foi o l'official commission fa nga palotsa o le so ya manga wenga fa nga solo po nga wenga fa au ale tanto official fa nga palotsa o le so le fitu ale ai fa nga solo nga wenga I fa to ia mangiangi fa to ia ile fa kasa mangiangi le fa kasa vai vasetai le fakasa to matangi ile fakasa mainga na le tumalo vai monga numero lua ya to fa mai va to ia manyangi vai vasetai to matangi ya ta vai tasi o mai mauta o le kalesia fakasa I fioanga ia vai na biota ua I va to ia manyangi vai vasetai ya mato matangi astofita ya o le so valu o le whanga solo e ngā ruenga I nai vai vaseuta o le whakasa le veli le whakasa ia whapefoi vai ala I le whakasa whanga solonga na o ngā ruenga hale komisi o le whisa whainga palota ia pei o na whanga solo I whainga ngā ruenga terele nei o le toe tāpina ina o le lola atoa o I tū malo mo le whainga palota o le alawa le taimi e whai le palota ia pe whai le mai a Singapore pe whai koe lua ma singa pe fai unga le tausanga ia pe fai fo il taimi o le fatunga ina le tausanga fo ia o le meta ua o le stala ia mananga ruenga o tolmata ia he le tatou vaenga whelo fisa whainga palota ia o le tatou sao le awal whainga whiwhiringa o le tatou tunu o lo sao o lo leo ia e ala I lau palota a ele mwhaiuna I palota pe a whai e tere I le stala wailanga o le ngā ruenga le whangasolo o le toe whaafauina ma le toe le stalaina a toa la wao le tātou o tunu ma ia e leila se me whaapea hoi le la i le se me pole I la awa ia o e le o toe kauria lo la kuaita o le ngā ruenga na le ia a le whaama moela tau ia te tāwei o nā ngai tātou ia e le stala ia ma tolumta I fwoi ngā ruenga whanga solo a le komisi o whainga palota whai e te I a whioanga e a whiai I a sinamonga moa o sole whale kongu voi la alficaration la koa moa le pe pao sinamonga moa ala fua whasola tui se ia o le tau o le asole nei a so fitu o le aso fitu nei a so lulu a so fitu me e montu se le tise I tātou, I tātou se fulu I tāi au nei, tai e pā ia le lima I le whiawhia nei. Whalinga nā mō tātou, sina monga moa, whasoro atu I alafua, ia se e atu o se vaenga o se e mōtu sia le tise I le so, tātou se fulu I tāi nei, se o lia le tātou lima I le whiawhia nei. Ya, oni se vai ngau le tala noa I le so le fitu nei. Ya, le ngata whanga solongo ngā ruenga la tau al komiso whainga palota. Ya, oni se vai ngau le uta ua al pulenga o whaaptonga o malose whaatise, mo se le tise I le so. Ma le tere lava wha moe moenga la tau whaatulunga ina, ia mau le fua I le so fitu nei o le so fore nei. Ya, misalo e whanga soloi polka la me la tau o le whaamle tuina o sa o se lau tau lima tau sanga o kolisi, o le ulu moenga fau. Ai va talo fatu ia tulu mamao na u tātou wainga ia va pe foi a tātou paanga masani ia lo tātou tunu tupu mai o le tunu ia va pe foi a tau mwhainga la tau ia whai mali
le tau whainga whai mali o le tātou tunu. Ia mai fua whoilo whai mali e. E le mao le mea lai te api ai mai alalai. Ma le mea te tau ana e tau nuu ia matai au ngā ruenga. Wa whapeo oe te uso mai tua. Ia e rea o ngā lasa whai mali e pe a whai o le whakwai mali fo mai le teimio a le valu e a matai ngā ruenga nei a pia. Maua sa iputi se maluta e ao ia e sosan tele wa ia le tau amtanga na taurani a sofou. Ia wapea fo ia le pisi tele tātou nei vai aso no le sautina. Ia tele foi la tau lau tāpena mai al whawe moe la tau le tau fianga o le whona malua. Ia tasi nā teimi foi o le atou mutu mai lu tātou tunu ma. Au te iloa, o le isi le vahe ngā o le ngai mai ele to tele la le ngai mai le fono. Ia ma fa ngalo le va no na ia ngai mai mau mai le stala ia wai pe o mai fai me fo io fingerprint se po ai ngo me ia e taula na te lola o le to tele na le ia ngai mai le fono. Ia ma fa ngai lo le va no na io mai mau sunga fono. Ia ma fai la to le stala e ma nei le to lo le va no ni. Ia mau te loa le sina paenga ia o le lava e tomutumu mai ei ma vai e foi mo le mawina ia nisi o le tātou tunu. Ia o le lava e ngai mare nei teim o le isi usu ngā fono lawo mai le sauti tā ia mau mai e lava i fono. Ia whatalo whatu ma whamalo atu le tātou tunu wai foi lewa manava ia o tā walunga foi tiu te mga ruenga sa pale whianga iei mai le fiafi ia po le po foi le po. Ia malo fai le fai va malo ngā rua fai malia nei tai au. Tātou se ediso tātou wha via fianga mai asu au Felice Mikaele.
Ave vianga ma le tofa ia suao Felisa Mikaele. Tau tanga le la ma le masina le soifua maua ma le langi ma manu tātou turu le tai fau le ua afa tolu le tula fitu. Ia whakamanuia pēne. Tātou polkalama le leo le tarina stop tain. Toa tina. O le nei tai au le salulu. Lavo Samoa i lalolangi atoa. Manuia lava lo uto waso. Manuia tēne na sa tina. Happy Mother's Day!
Tasi o whaawewianga mai a Sua Felice Mikaele ia le tina ia ua whai tātou whaawewianga o le tātou porkalame matani o le Algerinas Top 10 mausu le tunu ia o whapewhoi nei whanau ia onga. Toi lua su 5 minute o le tāle o le walu Betiki. Watto Day Pama Secondary School, 6 years to a beat. Tangi o mata ma o
vianga mai la webesi ta mari ia mai sale mo ina wa choice for 5 minute on tala le valu hia a vanga sola do lava fa vianga le Tarina stop 10 mo le ta ole so lulu wa to tainga mai le longa na wa lu fono lu ai vai lo i palawi Fight
mana o iai Pero iai lau taa vale fo atu ai po le tato Wa vangalo tula teine la lei Tula mata i lei Wa vangalo tula teine la lei Ai pai na ta Wa vangalo tula teine la lei Let's take uma Wa vangalo tula teine la lei Le teine la lei
whaawianga nei tau lunga tuani tātou programa le Terina Stop 10 mōna nei tai oina utoi 5 minute ona tā leo le walu, ia o le tau nato tātou talafou e pei o le whaafonga e tātou waenga o le talafou. Aole ama kongo le kākou kai au pesisi le whaile ngei mo vaonga mā kou sue i vai. A mawai le lupe ma le upenga o le a pasa so. Wa usi la ua wa pasa so. Kulai se Samoa e la uala ngā upu. E mamai la taba e yona fulu. E avantu ai se pautu anga. Tau fi maulau anga nuu. A tau nuu ni malo. Le au manga wa tau fai mio. Ali i tai au o le nuu. E tofu le matai ma le ava e Sanga ia nei le teina tau sela Vale le tonai I le palunga o le ava O ngai o inga ia mataina Awalava nei sasi o lima A whai ua usi Le tu whaavana te whaasoaina Le ava e siliana taua I le anganu Pe a alua se usu A se matai malana ava e Ai a te ale inati Le au manga I a whanati nati Au na tau po I le tano awane I sasi Le palo ava I popoto ai uma o tamaitai Le fola fola ava Ia e mana tua Inati o le tanoa Ia te amo amua O oe o le la atasi Whapea ma le lupesina O ava o ipu E ipu ipu ia o whetalainga Samoa e la uala ngā upu E mama e le taba e ona fulu E avantu ai se pautuanga Tau fi maulau anga nuu A tau nuu ni malo Le au manga wa tau fai mio Ali I tai au o le nuu E tofu le matai ma le ava e Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia I se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so'o ai Samoa, Amerika Samoa, Tokelau, ma le lalolangi atoa. Ia nā la leo a mo 5 whao, wha mo iwa tasi tesi ma le tasi, iwa lua tesi ma le tasi o fitu tesi ma le wha. Vala au nei loa I le telefoni. Valu whaalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau wiloa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Numero tasi. Whaapoponga I talafonga le 2AP I lunga o anala leo 5 whao amo, wha tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Ma lunga o le sino e, mai ngoa I ai I lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa. Le si whaponga o Samoa, le 2AP. Talafalava o tātou talafou. Ua tatala lo I se polo ke tifo wa ta ita I elfa ala putuputunga le au fai whaatuanga wa whaingoina. O le whaalelea saonga le mua tau mafa soifua maloloina. E whaatau sanga le umele nei polo keti mai tau la mailuna whaatupeina. Mai se porkalame tau whaatuanga tau mafa le lalolangi. I lona tau wa whai e 2 miliona ta la Amerika.
E tolu whaala putuputunga whai whaatoanga I Samoa e au fiai mal whaala putunga whai whaatoanga so whaatasi. Whaala putuputunga o tina whai whaatoanga mal whaala putuputunga o a tina eina le langomeli. O le ata I moile una ia o a tina e tau whaatoanga I nuu malala whanga. E ala I vaenga tau e wha. O le moa, o le koko, o le limu, whapeai ma le langomeli. I le saunoanga au tua le awhionga le minista o whaatoanga ma whainga whaiva. Yani o ava e ti malolo. Na ia ta wai o neifi so soani. Masane na tu ina atu I se whaala putuputunga I tasi. Ai ona o le ngā lulu e whaatasi, ma le ngā lulu e so tau au. Ua mawhai ai ona whaala utele le neifi so soani. Mo nei whaala putuputunga I tolu. Wa tangi ai le sila mamau nei whaala putuputunga. Ina ia nga va ai le nei porkalame. O le ata I taia e le sa whaai. Se whaatai tainga whaavai tu malo. E whaalau tele ai le ati na ina o moa. E le I tu upaina. Ma le whaale leia o le ngausia inga o le koko. Mo maketi te tele. O le whaalau iloa. E le whaala potopotonga o tina whai whaatoanga se wha moe moe. E una ia ai ati na e tau whaatoanga whaale natura. E whaonga ina ai limu mai le sami. Mo whaale lei ele ele. O le awhe soa ni tele lea mo wha moe moe mo tina e no uitua. Ma wha malo si ai whainga tau whaatoanga. Ngafa tau limaina. O le ngā lulue ia le whaala potopotonga e ati na e ina le langomeli. E wha malo sia le ati na e o le tausinga ma le waaia le lei o langomeli. E ala I le sitia o le ngausia ina o le meli. E maise o le sao taua o langomeli. I tu tau whaatoanga e ala I le whaola ma le whaateleina o fungala au. O la au tau mafamata la au faisua makoko. Ina ia mauti noa le ngā lulue whatasi ma le mataituina le lei o le poloketi. Ua whatuina ai se komiti au tū mo le poloketi. O le matanga aluenga o whai whaatuanga ma whainga whaiva. O le aavea mataitaifono o le a komiti. Ma o le a ngā lulue vāvala lata I tiutino uma o le nei poloketi ma paanga uma. Ina ia solonga le lei le whatinoina o le poloketi. Ma ausia o na sini au tū. Mo se manuia o atanto watinai. O le nei polokalame o loo ngatasi ma la fua o fuafuanga aluan mamau le tātou malo. E au fia ile vaenga maoti mo le tu tau whaatoanga. O le au wivi wa whiriwhiria mo whainga tau mafa le atuno o. Whaapele tau tino ngā Samoa le fuafuanga mo atina e ngafa tau limaina I le lua afe tau se fulu. O le nei polokalame se fisota inga le leite le lea ile whaonga aina. O tupe teu whaafenga aluenga I le ta inga tāla whianga I nuu ma le langolango, a paanga e peo le FAO, e mawhai a iuna una iese atina e ngafa tau ni maina o tangata uma. Le neifo I polo kete le a wha amalusia e le tātou nau ta inga, ia atina e, ia mautau mafa, e au fia I tangata uma. I le wha amawina sau soli ngā tū la fono mā mai lungo le awale tele, pe a whai e totongi lau salai totono le lua se fulutasi aso. O le masina le nei o me o le aamatalia iona whaasala lawina. E le matanga luenga o leo fale pui ma leo la toi fuataina. Suafa o ila tau watu na atu iai whaasalanga e pei o na iai le tu la fono ta wale a fitu pitotongi o whaasalanga. Lua a whemaleiva I le itotongi na la tau whaasalanga. O le whaatino ai le matanga luenga o le nei tūlanga. O na ua mai tauina I whaamaumaunga le whaatuputupula ia. O whaalavelave tau ta avale e a fua mai. Ona o le leo si ta ia o tu la fono ta vale a fiafe iwa se lau onu se fulu. E pei o laisene ave ta avale. Le I laisene ina o le ta avale. Le wha o ngā ina o le fusipau ma le tala noa I le telefoni a o wha afo I le ta avale. Ma le ave ta avale wha atamala. Na sau noa le tama ita I leo a siasi. A so mua le malama wha amatala wa alele tu vale. E wha amanino a atili le nei mata upu. I le tuina atu ai o le pepon mōlianga, pe a whaapeo mōlia o e nisi o leo I lunga le ana tele, wa I soli tu la fono māma, I ona whaasalanga māma, whaataitainga, I o le whai o le fusipa, I o le tau aveina o lo lai sene ave ta avale, I o le pasia ina whaatu la fono lau ta avale.
pe te alu fo I mo li mu tulaga mo pena atu ina atu la le pepa faasalanga e te tau ona te tongi lo faasalanga le te tono le luas futasi aso pe ona o failo momoa e amata atu le aso so ai mai le taimile tu ina atu le pepa mo lianga ia te oi o le tau ana male aunga pe afa pe te toni ia lau sala tupele tono luas futasi aso ale mai a lo tasi aso o le ale fa mauina sau solinga tu la fongo fa mo monga leo o le sita ua pe ona ia le vai tau ia o to telo ila to lo tau fai sa ili ninga luenga ia afa pe ana e te o mai officer le fai atu ia la o kilia po le police clearance report mo nga luenga ia ile ngata nga o nga luenga fa vai taimi e malanga I fafo ia o ila to ela e fa manu ina le kota ia o le ale mau atu ai le whaasalanga lea wale o mai an tutong ai afa pe mai ale luas futasi aso e tele isusu mai tutongi sala tupe lea ia o le ale ta pena roa ia le tato vaenga nei I whaila matulanga uma e tu ina atu le ofisa o whaamasinonga ia o le a whaapea loa na tō lau wene mta o ia matu ina mai fo ia iso na whaasalanga tala whengai e tu sa I mani nei tulanga Ua whaamawina le matanga luenga o leo whale pui ma leo la toi fuataina. Le toa tele o le atunu o lātou te leo sita ia le totongi o lātou sala I totonu o le luas futasi aso. Ua mafu ai ona o leo o atua mta upul whaamsinonga. Ma tuina mai whaasalanga. Ma o le a whaamawina I totonu o so o sa ripoti a leo e tuina atu. E ini si utansanga atu le matanga luenga o leo. Ina ia ave ese ia whaasalanga. Ai peita ia le mawhai o na whaiele tūlanga, ona o lea o iaile wha amauninga le wha amasinonga. Olo na winga e tā ua lawa le tutongi o lausala, I le matanga luenga o leo whare pui ma leo le toe fuataina, I totonu o le luas futasi aso, e luas e lau tā la le wha asalanga mawalunga, o le ave leo le tā avale matala noa I le telefoni, ai se furu tā la le wha asalanga mawalalo, o le ovo le pāsese, a pāsila pāsese. Martha tau mata whaavai tala fau mai vai whanua. E le o whanau uma e le lei te tonu o potua onga. Ai a le leiona ta pu e mātua soifu o whanau e ala ia lātou tā leni. O le a le pine e maua selu mana I le lei. O le autu tonu le na manatu e le fono whaavai a sa whata numera lua. E tā ua telo na fisosoani le tālo sanga watu ina atua le awhio anga o tā fitoala. E ala le I lātou toni ngā fau mo le aula kapia le awhio anga. O le manu lauti a le awhio anga o tawhitoala. Ia tia e tā leni a whanau o le tu malo a wala manai o ainga malinoo. E pei o na saunu ai le sui o le fono whaavai. Ia alofio a ana whangai le saumika. Mulia kusi whawhikaikele a le ngi kalapu a Tawhitoala Rugby Club. Wa sui o le fono whaavai. O mai le awhionga le fionga le whaipule o le eiku malo le fionga le mista. Pioga la mti rinko mulia ko fa ke kelele po I foi man malule fon fa vai o mo se avango mo so song me fo ni kalap ala le ko nginga pe on sila ye lo ko ye malo ko madu ira ye fo yo le fioga le palmia e me se le fainga malo o faio nga wala mai se million fa so mo ku o le ku malo o mo se avango e mo se kalsanga mo se me alofa mo le ngi kalapu le a Tawhitoala Club ia le nganga inga I whaonga ma le fuafua ma le kau lau ko wanga lei ma lo ko alofa ia la le ko nginga maka ngo fia o ko awinga ia o sa mako whaamkalanga le malenganga kumul whaaloalo O le nau ta inga le tu malo sa fatalua. Ia whaawau pea le malo le nei polo keti. Ua mawhai o na whesosoani ai ia tina e so o se vaenga o le tu malo. E le ngata ua manui ai a ingata itasi. O pisinisi e kalesia, nuu, a onga, ai whapea fo i anga wa amataleni le whanau. E pei o na moli mawina le tōni ngā fau mole au lakapi ale nuu o Tawhitoala. O tala mai le Pasifika. O tala mai tonga o loo whaau popoina pea le au whai o tangata tonga wā a fia I le fiva o pōna iwi. E peo na wha mawina I le asona nafi. Wa atu le lua se fululua tangata fau leo wā a fia.
Le ua o tuai ma le numera I le ono se lau fasi fulfitu le awhai o le atunu o ua a fia le tenke fiva. O loo tu maupea e to atolu I lato ua maali liu, e au fiai ma se tamaititi walu tausanga le matua. O tonga tapua wha mawina e pito I to atele I lato wea a fia, e lua se lau walu sifurma le ono, so o atuai le motu e ua e lima sifurma le walu, maha pai e na o le lua. E to ono lo tawhia nei le whale mai ona o le onga o lato wa fianga. O le sefulu I wetausanga le mātutua o lo to atele ai tangata a fia. Ua whailo ele soifua malolo ini a tonga, o lo whaanga solo lava lato suenga, ino whaanga o lo pito I tele ai le namu. Mai tonga lava e fitu se fulfata usanga o se tama matua na mawalo na tino maliu, ile no whaanga e ta ua o masi la mea tonga tapu, ile tae au le aso tofi na se ima mai atu. Na whaamania mai ile ofiso leo tonga ile ofisa whaasala lawa le matangi tonga, na mawale tino maliu le etamailo na lava fale, ma o mole mau a ona tua oi o le vainga muli a teia, o la se lua se fulu malefito le masino mati. Wa whaamania fo ele whale mai e ngoa vaiola, e wha se fulu malu I tu la talo o na maliu le atama, e taunu watulo na tino maliu le whale mai. Wa tau li mai na fo ele le whai ungo le suenga fo mai o le mafu ango le maliu, o lo na fatu. Wa tu ina tu fo ele whaatananga ile a ingo le u maliu, mo na toi sauninga. O talafona, to whasoifua. Whaafafonga I talafonga le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi, malunga o le sino e, mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le silfafonga o Samoa, le 2AP. Ia, o le na ua whaafonga o tātou tunu I le toi o nātu na o tātou talafou, e pei o nā saulia. Ia, ma whonga nātu o le vaenga o talafou, le tamata ia malfa whaavai, ia, male whaamoe te whaafonga I pēatara sulua I le awauli, ma se whaapoponga, e le awhiawhi lo na tai masani pēatara lima e ngā adwenga na tau mana pitola au o le vaenga o talafou, ma nātu whau a mata le tele o ngā adwenga, ia ma wausu fole to tele, o sa ia foi, ia, renei tai au fou o le salulu, o leo mawhatasi ma le taringa ya Moses ya wa fo ia por clame fa nga solo malo le usu salutogi so fo manguia ya so fo manguia sale aula malo fo fonga le tai au tautua ina le mamalo le tata o tunu fa talo fa tu fo ile tata o tunu o lo fa fonga mai ile nei taimi o le tai au ile ngata I Samoa nei fa pe fo so se va engol kelope o lo ma ua mai tata o fa sala launga tu sa watu I lunga o la nā la leo ia ai maise o mo meo fesota inga te lewa vave wa iei mea nei o Facebook I whai mai ia isiko inga a. Me ngi o la usu I mo meo. Wa I ronga se ingo ai whai ingo ai. A o nginga I karisko inga whai mai. Mea ngā whakwa ia o kowa lele le whai ingo whai au le whai so o ngā Facebook. Ke ke rea o kespa. Ma le mo moe ai maisi sole. Le moe ai mau malo la ko ia. Sa ve o ka miki ale o sa ve o la inga ma lo makua. E kau kala ku mai a mai longa o mau malo o makua Facebook I la vol mere me la nga a vili mai ai la pe akala lenga ai pe mar ke fo wa uma le credit a wa tala ina fa so ni tai au io e vala au mai ia mo alofa anga wa so soifua ia ma aso fo ie fa manatuina aso mo meo anniversary ia a o le vai ia so le nei o le sautina Isi ale sa. Ia wala au mai a wale la ia lue avel me alo fa ia tinale sa mai fa ia tu ia my sweetheart. Io. For everyone. Sei wala u mai mama lo pole ala u pule la fai. Mai fa ali fu fa ia pole ai. Oro talanta do telefoni ia wa fa le no la to ia mo me wa so fu mas fa na. Ia fa pe fo ia ka ku kala mo o le ali me alo fa ngala aventina. Ia wo va ia ku ia o fa so o seki a. Eu fancia wala nge. O ia e causa mi se ia si no makua. E kai do a fia
finye o la ngare maka fa yo o la ngare maka ai ka ya wa pe o ya ide ya wala vara ngam nga ave biki wa fa pe ngala ingon fungsial isi so ya ri ngor tau la mo ya ide ya o ya la a ka kala ngong el fungsial ri va so o ko ma kwa ya sola e isi kaiminga wa o ke fia ke le meanga me aisamia ma le mea la leo la foi le ingo fangu vanga e la le siko inga ngal makongu e va ai mai no la ku ma fangu vanga fai mai ke no o el mero fa ko ya ki oi wa fia ye o ro fia ye mea ainga o e mala le fai ngol se ma le vanga la fai ye lo ma ku ye e o fangu ko fa e mai na on kango ku wa ki pile sea ki pile vanga mi ki kongu ko e luai kongo le fangu le mai ya o e vai le alu la waka o vai ya ku o vai ya ku so ia o feanga e maua mai e nga mau vai ka ko wi le o fai se fai fare le me ia wa matana pisi fo ile mutumul tau langa li fa so ia wa ole vai ya so pi sa o i o ko ke le o kai mi a me e o lo le sa kinga ai va ile le kumu e kaule e ofia e o mai fa ka me alo fa ya o lo le ko vai ya so le ko sa pi fa le ango vo ile ia wa ki de ya wo ya mara inga ila ula ko i ale ya manga ia yo le me la wa yo ko wi fa fo ka fa pa le ngi le mai fa ngol me la fo mai Cooper kinga ya la fo mai Cooper kama yo e nga kinga le fo ye fe awari le yo ma fa wa ko fa ku va kasi le fa já falei com a Ju, meu pequeno, my goodness. Olha com a minha fapia. Eu com a esse ia com a minha só lhe fapinha isso. Qual é make sense? Ele disse vai, ele fala na tua sorry, ele ngata so. Ia le ia se ole vo kakala ngolo, me ia le wala ai. Ia talofa. Foi fora e lua sa se lua sale au. Foi lua la se cara. Ale au la mamau. Ia, so foi manguia. Ia. E wa fionga el pulengu. Ia ha se sky. Ola ia foi si ma ko pulengu. O ela ole pulengu sili. Kusa ole pulengu sili oi. La yo lua so ka o sui kamai ka yo malo vai kusa lo fo ma fo ma sui kamai ka ya ali lua talofa ya sai fo manguia mare fo mai fa nga lei e lua ta se lua e me fo ngi so la fo nga lua nga mo tua yo la fo kala fo mare au insingia ali ya alo se fo manguia ola solulu nge ia solulu le wa ko ya ka ioi e o ma ko masingi vaso nge ka vaso le wa ya lu le masingi wa se me alo fa mo lo makua ele ai ola ko nga pele ila ba masingi ya le mo vao masingi ya fa ma nga vai ka ya akalo fa nga kinga ai me changa kinga ola I fa fo fa nga yo kamala nga kele melo ya kinga la ya ka ko poi popo ya akelo mo wa se pe ka ufaringa ya wala pa yoi ya vale foi de vale yo nga ya male vale on kingi lima mo kingi vai se fa mu kasi foi kingi vai mo kingi lima o tina ia foi ya le para wa ko copiar para pe ora le wa mu le wa levang mu kingi vai le lua ya la ngala le ngai ke se pa I ngol me ma ya e para ko e sa era o cara ko foi un mangue me para ya fu ya le yo wa ka ti ale ver nga va or kinga ko para ma kingi lima mo kingi va ya e alo foi fai saka pol o ma ilang fai mai o size 2 la ka penga oi ya ko ya la nga me ya wo le me nga le nga ko
Ia pio le me pakinga ia kinga o so ngala e. Ia o le ala lau kala le wale ngu fa ngi kai au. Le lala e alu ngi avela o me alo fa my sweetheart. O le ala sa ukala ngala avela o me alo fa la sa. Ia makauri vola o kala ia ngala o me o pala. Ia ala lau kala fa sa moa. Ia ka koula ka kokui avel me alo fa kinga pe. Oh, mai esse moto. É que ele aí lá o cala. Eu wale leila. Me ale mo ko ka ko. Ia aya, sabe leia o va pe foi o mai sa salapa. Ia nga. Vai manga ia. Lau ma musa. Ka wa me ai ka wa pe o mai ula mo so. Io para ula vinge. Yo le kana la ngai fai ta mo se me alo fa. Ale se ka penga ngor ka mafkanga. Le ma ke fia fa longa kum fa so po le ase me ai ngala fai. Ia ma kauri o ka ko se ase mo le me ma mo le sa. Wai ai o sale au wa kango lua le. Kango le wa mumu. Ai foi ai foi lo ma ka ngai ki fa mo. O le ma moi ale fa me o ma moi. Si ma mo e maskinga oi pa kiure si ai pa vele suava i ure si ai fa si amule si ai fa pinet pacha e que le ka o kola le familias konga o le ka fu ale por Friday kwa e mai lo le ka konga ma ia me ale le lei oi Lama felesi fresh ya ka ki e lo masinga i lo mala lau ia wa uma pisupo ore si me ngal miki aki fo ore oi kala ngor ki nga u fia ma lo o fa so o yo fangsea fangsea fa kau ya o sea se o ka vai se fangsea ia ia por fangvanga foi ngal ko mo me ala ngai mo kale se ka vai se vai ngi se ama le vanga oi ngala i pui pa io ngai kele ya fa fenga i lo mainga ia lang voi anga ya so akoi oi pa pe o isa me va ai vo e ke lo mai ia ia me ia fa ka le wala le la ka mai va le vanga le ka nga fa le aku la lengo Wala le aku la solo ngai ka ngu mo lo ngari kelo ka nga fa so ya pinga kinga ia lo volio tuai ma vai fa ia penga pi vai o que se habla ngase sale aula ia nga ka ngu wa la yo kalanga kusa ia ai lo e tuai ma va ai sukalaki ai ave e kupinga ki mas ko ingo faso o so fale le ka le ko io po wala mo faso e se fiel pinga ia le ngal me su morie su kalaki la ngai e ma ino nga faku o yo le faku sa ora io il faku il kama o faku il kama la uma o ma o faku il kama no è perché il faku il kama uma ya manguia kille ko lu kyuke so ai dua manguia ko la sa pinga ia pe auria oi asinare kai lo ke pa manguia ko la spola le pole ia ai vai ka ko ngama o ia ka oko i le nga kai fale ia va ve aluange i lunga sole ke wa ngau ke le ai ke wa e sa kia ko ai kai se i kai ni sami le po va ver wa e lunga wa la valor ka wi langi lo lunga lua kai mau ke wa sa kala mo ye ali lua oi sa kala fo le ke mau lo kula lo ai lo ka ma makka la ko sa lunga ai ya ta ola fa kwa mo o e ki fa kwa mai mele le ale nga fa so fa kwa ma nga ye mele ya alo va ko manguia ke le ndo kyuke dai lo va ku lo fa foi ma le aso ya se qua yo tengo ya lo lua mo tele sala fight ya orna e fai la foi ma ka ku karkarie pe ma senyai a lo tala ta tu telefoni a no mo so fo mas fa now ya manisi la fo yo
tala noanga i le sao tina are nei. Ioi. Ia o le aso sa lava nai tina. Ia e mangkua foi fa aso oi i pauale o le aso sa fa apikua mo ngai ki ngā. Ia uma foi awa uma. I rei ko isi sia sa ki ngā lua o lua lipa. Ioi. Ngal pauale nei le la ka ko alo ku iai. Ia ka ko whakalikali foi le la sao ka mape ise me kupu pere ai. Ai mangkua la oi o le pinko a isi ki ngā a. O ka mga whai mai ele ai o kele mga o isi si mea paole me o se kupe whai lo pinko. O lan foi ngā ringa whee soro ki ngā inga ka maki rai. O le pākeki ane nge ia. Kua ka karo ko inga le tua whamangu yesa u whangau Nusira me lo moko oh yes whamangu yesa u whangau i Australia oh yes whamangu yesa u whangau i Amerika oh no ko inga sea no money kama nga o kupe a me ma whawhawa ki ngā arkere ole omi a ole pa kekia ia ai o pawanga o ngai ka alonga fu i fia ia ngai kinga ole pinko le ale omi ole ole ako kama ho ngale fia kopia loko le fia ole ako sa vali lo ia le wa usinga me pawangi va so fai fare le ile stinga me se ro o lua ma kua fa ma o mia ki ngā vai aso nei mar vai ka va pe ai o se vai so pisi nei wa pe ia le wa matanga solo feeling o kai o le karesia ka so dikori mo ia wa ai to i fo itala fo itala mai no mamao o lo winga tango o kula so falaile ia wa ma o se tali mo te tai o le karesia ka so diko talo fa alo ni la vai akai lua por kalame ya so mo luia sua mo luia la kua i lo va te lua ai lava dia lava mai ke ho pa manga kuna hora sa pinai ya mau ya mai ke ho yo ai lava por kalame ya ngale rei dia kua ya mai ke ho ya ngo la so ro fu fa ma singa ni o pedila ia la swanga o ki o finger kama ki o finge swanga ia pe o la nga wala wa ya among ia le ku la swanga o ki o finge la so ku fa ma ki ni o pelita o le ke ni se bo ya la i po ngai ko nga mangongo ia ang de le ku po po ni sia so de pekai lo que fua ba fo la o ngolo fe ngai ya manguie ko si nga fo e fai unga o onga mo fo i nga duan ya ke lumpa ko ya mo fo i de inga kamalan ya wala wa kure ni kala walu ya ko mo ya manguie la ba le sa ku nga uma la ba ai ko ya fa manguie le ko ofisa malu ya fa manguie fo i kamaya paso fa manguie le ko ya mai ko yo kambanga malolonga ya de ko palaringa ya angle le dia kwa mai ko do lua nga ko ya mongia le ko lua ya mai ko kinga ya piri ya so ko mai mongia ya so ya fa tai sua manuia la foi le ya so ya te ultima ya fa penga foi ya so fua ya le tamaya sua ya tasilia pa angali tu e pi vala au mai lava mafuta mai ia a tato tala noi pe le vai aso o le aso sa o nai tina fa apito mo nai tina ia e le o se aso fo i e fa tamala ia le fa na uma le ainga wai pi e pele lava ia wai fai mai o tina ia o le pae ma le auli o fa lupenga ia o tina ai le kala le skoinga mai po le are le nga ko inga le wa ko inga mo ko inga ya ko ya mau pe ko lima re au nioi au isi voila ai foi aqui nga wale uli wale pai au ali facho ka mo au pulu wa pulu mu fa solo a ko yo a mi tele ya ta penanga ta tu Ioi, ia wa, o nai tina ia pian fai atu ia o le pinko o le omi a maua sianga omi ia walava le nga. Ia wa kulola i le pinko sa o le lau pinko le fa finge nga i le pinko i le sipo. Nga alua o lo le pi valu a. Nga o le pi valu fa mai. Mai lalo, mai.
Sila pe le pi. Pi mangeso. Kusol pi mangeso wa alu ngela kali ko pola mai. Pi mangeso, pi valu. Ai ka mal fai ngo mela soli. Pe ya la pingo le se foi ko inga o pi valu mai la pi. Le ai o la ngor pingo. Pacho. Ai la pingo fa pe nga so ka fa ro ma sole usala ale manguya la ka pepa. Ala mo la ka pongo aka vo. Soli. O me nge o pingo ke fiu e aka e kusa ka sui uma la pingo ia ke le o fai ngumbela o ka malia e lo ka ngaula ia ala mo wel fia ala mo aka ole afa le valu tai ne ia fata si mai e foi ia sui o le compania le Asco Motors e se ka ko fa longo longo po ia se fa piko le Asco mo ngai kinga o angia la ko ka vale o fa pa u le tau ke le Hilux le lo makua o ka se manga ia so maua le lo makua Land Cruiser le sipi le maua lunga ia o fia o marco inga mai la ngai va pe ava ku fero ai ko lo makua fero ai ko ai sai marco inga e la to ia mai ma pe tai ta se sulu ma lo so formaluia ta falava good morning Mantela matavai ma lo so formaluia le fionga tawili muri nga tele yu lio fuatanga kai wala malo tawili o Sydney Australia o misi so na lote ma mai o Brisbane Australia ia o tele la tawia le mo meta to pasalonga e tu fafo io ia Australia mai sia tunu malo lava malo fatalo fati a teu ia malo fo ile usul neita ia ia o taimini ia la makanga kau asa ngi foi malulu fa foi ngi sila ele lo la ya Australia o New Zealand wa matan tau malulu ye lo pe o fo ya yu la yu makwa fa ki kele an malulu ke minga ya lo ta pe na meli sto telefone le fono ya fontanga au te lo le sto tele le la fa ngale va no le e o mai le fono mo mai le scala al palo ia o le fanga solo le i talakui le fanga solo le stala taimi nei i sala fai le fanga solo le stala o le palota e pe ona fai lo mai foi le fiona al comsina o le ofisa o le komisio fai nga palota ia mana tuan toi fa manatu atu le o toi tele ni taimi o toi e tapunia al tato le stala ia le ia ona tapuni ani ala wa ta no fia ke lo e fa so o sa ola o make au fa lon kule le sia o linga wale o umal pis o so vale lo ila o mo o uma o wa ai o fa ai kwa wale pisi foi ka ko so vale fa peso walo e sia ki a ko ele o kum e o la kunga e wale ai ma se le fo ai kenyo office lo kulo fa ila o le stala me ale fa manatu tato watu no pe fo yo na a taulongolongo atu pea ia le afionga komsina ma le official komisio whainga pālota. Ia se tautuana le tatou le sitala. Le sitala whaamanatu atu pea. Ia nā fo ua toi fo i le ofua alu whaalua o le o itua ale official komisi. Ia te ofo la whaonga le tatou avanua le nei le wanga ia toi si ofisa e anga i ane le tatou atu nu e whaatino la restala. O te iloa ua langa o le siwa e ngawhonele. Le la tātou te le iloa po le asa o pe te ua oso se pālota. E va koe fo, le tala noa maka ko whanongolongo i tala fo i o le savili ia manai pe te ua whaise pālota la tamai. Ia po le tau sanga fofo. O lae mo uma o na whaatino tātou vaenga le mana o i tātou ofisa o le listalaina ia o le tātou atunu ia o le toe tāpina ina atoa o le lola ia mantua wa sui ato le lola te ufa pese si a idei o la ia o le lola tuai idei le tātou e le toe whaongaina ia lola tuaina o le o toe whaafou atoa ia whaamaubunga o lola pālota o i tumalo ia tāpina i fo ia al tātou tunu Malaysia vai
Na o le paua le o le tātou sao I whai ngā whiwhiringa. O le tātou le stala, ma le tātou pālota. Ia tātou te awai ai fo I whai ngā whiwhiringa. Ia o taitai o le tātou o tunu, o le ale taimi. Ia o le a fo I se lao lao. E tā pena I ai whai ngā pālota. Ia po le tausang fo I pe I o nā whātulaina. Ia a laua sāvnia tātou uma. Ia mo le whaamoi moe la tō e pei o nā. Hei whaamoi moe o komisina ma le tātou visa. Ioi, o se talalata mai po le update la lea mai I le ofisa o le komisi o le whainga pālota. Mai le fionga le komisina. Ia, o le whaapea mai o le vai aso o le vai aso nei le whaanga solo ai le ngā luenga restara le ofisa o whainga pālota I to tonu o nuu mai tū mā lo o vai maunga. Alu ai la ma le vai aso fou. O lo mai tauina le mawalalo pea o le numera o tangata o lo oanga I ane whaatino la tau restala. Ia o se tala lata mai lea I le ofisa o komisi. Ia mai ua saunoa mai fo I le fionga komisina ma tu lalo mai se I fautua atu I le tātou watunu. Ia lo tātou watunu o le nā ua whaafonga mai. Le ua moli mau mai le fionga komisina ma le ofisa o komisi. Faisi mawalalo le numera tangata ia anga I ane whaaonga. Ia le ngā luenga lea le ofisa o komisi leo lo o anga ia tua ia fio anga I tua. Vai aso nei ma le vai aso fou o le itu ma lo vai maunga. Leo lo ia leo lo whaanga solo ai ia le restala. Ia mai lea fo ila e whaapea mai to e whaamana tu atu ia e tatala le ofisa I le iva I le tae au a e tapuni I le valu I le po. Asonga fua I le asfareile o le vaiaso. Tatala fo I le asto na I mai le iva I le tae au I le wha I le afiafi. Ma o nei tau mawhainga uma o le awa noa mo I la tau o lo whainga aluenga. Ia ma la tau o lo ononofo I tū ma lo whale ata ma vai maunga. E afi fio mai e restala le ofisa au tū I mulinu. Ia o le nālu tātou atunu unau whaafonga mai ia na o se tu alalo lava le tātou por kalame. Ia se I tautuana ma le tātou atunuu, ia o lea e tatala le tātou ofisa au tui mulinu, mai le iwa I le tae au I le valu le pō I aso taitasi, asonga fua I le asfarai le au le asto na ila, o le iwa I le tae au I le wha I le afiafi, vai le walu ai ma le whai unga le vai aso, o na o le naunau ta inga, o le komisina ma le ofisa, ina ia resi tala umatangata uma, maua le ava noa mo le au whai ngā luenga, a fai e te lea ava noa I le vaso atua. Lea maua la sto na e te ava noa. E te usu mai I le ofisa autu. Whaatino la restala. A e mo I tū mā lo vai maunga. Ia tautuana. O le nā o lo whaanga solo le vai aso le nei lau tō restala. Ma le vai aso fou. Le I faso. Pa vai la te le tele o ava noa. Ioi. Tua tele a. Le foi maua la sto na. Ia to e kuainga pungi ia le ofisa I aso whaingaluenga. Te le ava noa, tau o tātou fo I le kuua al kaimi mori. Ai masalo anga whaapea mai, ia o le maua le se lauka la kaimi me le skala. Wale waka uma. Wale waka uma. Wale waka uma. Ia al tātou atunu se ia lo lofa. E manitua la. E iei kua pakakua. E iai le whaasalanga le watu ina mai lalo le tūla fono. Sala le restala, sala le pālota. Ia. Tautua nā ma oe o lau pālota, o lau leo lea, o lau sao lea, I whai ngā whiriwhiringa, tai o tātua tunu. Ia me natu whaaso o, pe ia o leo taunu mai tā mā lo whaalolungia le tai au, ofisa o le ASCO. A le a vai foi, ia taliu mai, tātou wā ngā I tātou company.
whelo i atu i le mai moa whaafonga mai al tātou atunu o nei tae au. O lea ua mātou whaatasi atu fo i masui o le company mālosi a le Esco Motors ia o le sunga ia vaonga whaapea fo i wānita ia a wā fo i le whaamalamalamaina o le au nanga ma le tautua a wā le tātou atunu. So i fua manuia vaonga whaapea fo i wānita le nei tae au tau sala o le company mālosi so i fua. Whatalo whatu mau i whapea fo i le lua wase i lua le tae au. Whatalo whatu le mamalo tātou atunu o al whai mai whanunga le lei. E o pisa o fo le nei tae au no peo no whai atu mau i whale i songi. Ia, o le tapa i nāre selin, ia. Ia, o le la e ia, o ke unga. Ia, e mantua fwoi e, tau fwoi na wha au le leiti nā ia le lato waso whapitoa li vaonga. Ia, o sui tele nei aso maui. Ma se le whafonga angata, pa angata tatu kompani, ma le malu o tātou atunu. Whatalo whatu mamti nā matu. Se o aso ia e le ase mea alofa si lo matu e fia. Ioi. O le taimi nei tina ngai lo matu e le lava le whaso mai. Whaonga ko mafufa. O mai, o le ala kāngi ale asau ke lo wa aia kua o iei se mea o kapenga. Kusa wa umaso la sa o ia oi. O umaso la e whakarikari al ki ngā hoi ele ale ia se mea alofa e o kuka meki e whai aku ia. Ioi. Au kai minge. Au wa aia kua lo makua la kai whale sa hele ia makalonga oke. E foi la nai tina o la e o tamai ti fai ainga. Tu lo le ngana. Ia peila o le aso le e o atu umai foi le to nai fatasi ma famanatu. E la tangata o le se me alofa. E fiu si lo matu o maldo i ne vai me o le alu atu. Ai le o ka ua nga. Ai le o ta ua da. Ia au tato company ka fefela ai il ki ngā hoi le ai ke ia le kua ko lo makua fa mai. E la o surprise le amo oi. Ai ke ia ngel lo makua ka la sko nga i wa ku le Land Cruiser i lu mo le fale. O ka o kai. Ua uma. O le se si me ko le se si kala ki ngā ko i faia. O ani tato fa pitoa ne vai aso. Paftai mau. Ia, fatalo fatu i pa anga tato company, mai se fole malu le tunu o mo mai tato fasi silanga, so i fo manuia nei tai au. Ia, o tato fa pitoa le ia o fa pitoa masan, ele ai se mea fo. O lo ia tato Hilux Stafford Cap le a diesel turbo, e tolu lava la ia. Lea sa lu se laulu su wafel tau sangante nei, o la laveli taulia. O lowo pa u se lau male iwa a e su mai mtala mai au e anto e faila e o sta total al tau a lai available e au tele fai atu a me fai se me alo fai tinga langa e tau tata wani a e na alfa ma ite fa pena il tu langa o iai ma na e fso soani paketi e fai o company ia po mtanga luenga al malo ia po pisinisi te tu moti ma na ia le avano na la foi mo tato vans foi nge yesu kia sul lima al pasis le fa taxi rental pe fa nga foi pe ato tele la ainga ia la mo tato vans na valu sul lima fe ta wale sa ye mai le fa lima tau sanga talwa ia fa wow ia masalo pau yo tato fa ptora tele tato Land Cruiser single cab tato piki apu ye lu fa to ia la mo tato vale ia un papai ia le su mai tala mai au pe fa pe la te mo miti o tau fa sta vale fa to anga ia por pisinisi por con karate ta ka muta por le ala ia la valore le ia le o ta vale nei manule o mo a meta company o tele tato fatali pe tu ai mai fo ala o mo le valore faina ia o mo ta vale te ala vala fa so am tal fe ai le fofuanga ia o o mo ta vale te mine malo salo pau yo tato me ta o ia mo si le fia o pe o me ala e fa fonga mai ma tuli matai mai po ani pa u ni oi pa u ya pe o le na ya e se la foto i wallet o te loa msalo wa tau nuni o ka o tato to o ta wa usala o la usau no anga le fa ya tuli pa te mini ala ua ngufo ale si ko inga ma fa loko e fa tupu manatu i lo sau no atu le ala ua mo tato Land Cruiser fa pe o me alo fale ka un fa lo makua ai makua fo ya o e ka ko lo makua fo i ya so la ua o fa i langi fo lo va ku se me ka un ka fo le pe i ka si lo makua
Usala le wa va con el Land Cruiser va pe ia o la mea lo fa mai. E a mai nga Land Cruiser ai. Ai, e ma dai tele la fa so mau. Ai foi la malesi le tele vave o ma fo le we ai ma fika tangata. Ia. E ele to ina tele na lolo fa na wa na tina. Ala mo le va ma fo se sipile ala kusa. E a longo winga. E un fa o ngale va ngol ni. E la fia tu ala sotina. E mai tau tu naste mana ia len kusa to me alo faltu tina. Ai ga o ma le sotina mai. Ia ke no ma ia ma ku fo ile fai fa ko nga o ka vale nga al ko inga e ja nga fa so len fa ngi kaya i pa ma ia ma ku fo ia va ku ka vale e ka o si do ma ku ai fe ro il ko i ia e ma wala le belda e lua va ia so tolu va ia so e fa per te ia sto ina le mapu mai ngalu a per tala lo motua na ave sau ke ngi ka Arenga ole ka mo e mer ka ole ai nga fa mo le mali lo finga lo se pe fa ya kwa ka vale le se ave mako con al mako fa la vea usa nga ave so okay lo mal lo mako e wa pe ya ri ka vale nga mai ya oi ala wa muso to ina fo ile muso e fa lo mo ta se ola nga mai le ku pe ri ava ku ia ai nita sa uno ia ia le malo sa mo ia ni te iwa atoto mata penanga o le asa o tina ta penanga o te unga a mama ioi ai fa ola tu ta vale ai pe na como o me ai mama ile lo tu le so sa ai fia fa ilo ato le o tau no tato o kama a fo ia vala awa tu pe ata to ofisa lua fitu tasi ia po ole fitu lua ono tasi lua fai tato prices ia ma vai po le ala uma ana mana o mia molo sa ia kako pa o lai fo ia tato pa o ta vale so se twenga sai so te fia so ania tu langa le pa o ta vale a pe le motino po le ale twenga pa o ia lo sa ia e maua i lunga le pa e te toi fo i lava i le pa o le ta vale just i lunga o le pa le numera ia le sais o le pa ia ona e vala o te ai mai se ia le tu pa mato a tato ka ko le o so ai ko ko fa ola ai o so ko fa ola ia va sili mai la insignia o le ang le sais o le pa o lo ka va mai se so se sais o le ang me fica ia yo so a fa pe te le mautinoa ia te alu tilo ile pa ia nga ia i lunga le sai ale ai vili atu atala no ati te au ia po se se mato vaenga o su enga le sai se pa o la me fa o inita o su enga le sai se pa o ma ko le ku pa le ma ko li von kusa le ia ma su enga ku pa ia le si no ma ku o le ngalu le loko pe vai no ma fe fia tato tu si fai tau tai au nei ma wa mai le tusi a Filipi ma kwa lai se nga su nga fai ka wa kusinga wa fi wa alu le kusi ora u fai ka le kusi e fai au mala hulo ale ai su kusi mai lo ma kwa fai mai kofo e ka making e pe wo o le fai se vai le Filipi o ka ngo ku nge le ka ya o ale wale se Filipi o ai foi o ka making wa ve se Filipi ale ne lo pove ku Filipi a fiulo e sue ia le sai sol pa o le pa ia vala au mai ia do fitu tas ia ngai fesili mai wala ia ka mai lo ka vale ia lo ka vale hai lax au ale pole lo au mai mate o le sai sol o le pa o lo sa ia au ka ko ma ava pe na e te sila fia wa alu lunga le lua tau sanga more than a little bit more than 2 years ka lunga the last time nga su ia lau ma ia o te mi foi ni ia mata iona e ta pena onai o le kemile ke le foi le umi o lai le ma ia sa le ia ma le situ langa ia o le warranty o tato ma le warranty o tato ta vale fia famanato tu sa mo ia o tato ta vale tolu tau sanga ia le warranty ai lava se me te langona ele o fale tonu ia e vala au tu pe ia le sunga ia tapelu mahamia ia e fatala no ai pe se me ta vale o factory defects
Ia, lava le to mai whapitoa insinia o monga trained, Toyota trained. Ia, e whai inspections ia ma whai ia ma titilo i le suinga o replacements under warranty defects. Ia, anai maua tatou pau. Le waka ungu mai kako oka i le vai aso nge kako parts. E asi tuai tatou ofisa pe wala au mai fo i le tatou telefoni. Ia. Why see parts ele I maua, yeah, just give us a call this week. Nioi, ele lei ale wala a watu na maua ele o le tali. Yeah, sa le. I wala a ko foi se si skengi o nita fai a ko nita ole ale sai so pa o lo ka vale. Ai fai mai. Ole ala ka vale fa mai. Se o Toyota. Le Toyota fa mai. O Toyota le fa fai ko ala un pai pai. Thank you, my esi pula. Ia, ai le ia ai wala au le telefoni, la fol telefoni nita. O le lua fitu tasi tato ofisa I vai mea. Ma le telefoni cell phone fitu lua ono tasi lua. Le lua fitu tasi telefoni na landline fo ilia ele ofisa I vai mea. Wala au iai. Ma le mobile fo io le fitu lua ono tasi lua. Fitu lua ono tasi lua. Ia wala au ia Juanita. E fa fesiri iai pe afa pe o nga ua a makanga vai le pa o lau ka vale ia ma va ai le fai ka mai ki o ifo va ai le tu a inga ta vale lo matua e va e fesiri tonu mai ala itali atu va onga sa o le ia o disina o fa la bilo tato tonga ia o le tulanga fa le tonu ala wa ia maui o le fai tuai o va tai mi nei sa masani are I lalo si freight po o lalo I va ale sam e tolu masina o tai mi nei o sa vali le fa lima masina o no delay fa malu lua to ele malu le tonu e fa pe foi tato tava fo o la le fa lima o istemi o no masina le fa tata tu ai tele tato ia ele ngata ele ngata tato company tele la vo lo ia o mai tato mai atunu mau e pe fa penalto langa fa le tonu la ia ia te talo pe mo le lava papale male o sa I tato atunu ia e fa malato at foi o le tulanga tato peno vaenga le e fai ai meu ma o sia tu lo ngana ma fa le ton ia taluai ono le tele o tato pek la ko ngaluenga la tau avi no winga ile ono le maua se ava no le masina nei o me fa pe foi mal masina o yuni ia ai ele leona puk mai anga I fo tu a fa pe se ngalu nga ulevan tu ia mana le puk mai fa tau mol masino yulai ta pulola le ona fai sina pisi fai se tele anga luenga lai tau fa mai ai le ninga luenga lai ti me lai fa malu lu to le malu le tu le so ta I mai ta to telefona lu fit tas si di bai mo Stephanie ia ona mawale se tala atoa el ta mai ta ina fa nga fa tau li mai na fo nga ma le puking o ta to peno o I le spare parts ia na wa tu telefoni lu fit stasi ia po le telefoni fa ver ia vai tai puli ia o Juanita o le fitu lua ono tasi lua pe a fai ola pe te o fo wa ki sulu lua tu la e te pe le si fu lua mana ia ki pe anita la telefoni o tato sales o le telefoni lua o valu o valu se la ia po la mobile fo lipa vaonga fitu lua ono tasi ia wala au mai pe fa pe ia se me o fi no le tau ta vale fo fuanga le oka o le lanu tu langa uma fa pena o a foi ta vale o mau ia wala au mai telefoni pe a fi mau se so ani le vai liule tato service mau fo ile service le lua ono ta siva o le landline le ta falencia sa valalo lua ono ta siva ia por mobile sunga ta pelula tala fitu lua ono ta siva nga tu ai lu mal fitu lu ai lu mal landline ia mawale sunga at pelu ne nga fatali mai na tat falencia ole tato motele se la fai ia lava palema on sai mai tato motele e se taimi e mautu tato fo ngam sal pol masin fo fai lo ai fo I malongo atu wa tato service le mo moli atu I fanua ile motele ile na fo taimi ai mo taimi nei ia na to fa malatu la vale warranty o tato ta vale Toyota e o Cameltat company o le ta vale e pe o le Costa al Passi Costa o Vans o komeki male suikia tato piki apu Hilux ta por cap fa pena fo le que usa single cap ta por cap ia o ta vale Lightyear RAV4 o ta vale lua ia inga le warranty po le puinga fa falenga o simea ai inga mua a fa nga so ta vale
ona atoa le se lau afe kilomita ona umai le ina o le puipuinga whaafalenga o si mea po le factory warranty ai a whapea se ase a whaongalta a vale mo ia e umarola le tolu suwono masina po tolu tau sang ai le atoa se lau afe kilomita ia mai a fo la ia o le malo si o le puipuinga whaafalenga o si mea peon ta ue nita i sitai mo whano ia o tato ta vale fou ia whamanatu atu i tato ta vale ia na whatau atu le masina o tuana ia tne mai te ua ngalo e whamanatu pea ma tata longo mas fau ale a fe kilomita to first service te ngalo e puk mai ma so tai mai ya ona mai le fa to break in service fa mo le bole pe to e fa manatu a fa ele a to le a fe kilomita mo fa mo le ta fi o fil sa lo sa e le to sul lima mai le tu la ya pole onos ful kilomita le tu la a won son sa e alta to lu nga vo le ta to va to mai kama fo ya papa le vai fa mo le malo le tu ala lo atu mal fa lo au fa le mu pelta vale non sa na tu fa tu la ina le tato speed limit ono sul kilomita le tu la wa tele tato mi kala wa ai wa kilomika ta fi o fixa lo ta vale se un mal break in service ono le mafu ang se ia luma le so au fa penga fo le fiu na o lai fo le ta vale ai le fa papa le vai fa papa le vai e ono tu la me fa fitau ia la maftia foi la ia se papa e fai ele e ko inga ia se papa le vai fo mo le fai mali a mai a rola o break in service le a fe kilomita ia la fai ngata tala lola ia fai malo tu atu sa ia pe fa io nai fa malatu ni ta ia mo fa te le lava tai malo sa no e la sunga o le na wa mai mo fa fonga mai tato wa tunu ia ile tato fa tal noanga masui o le company le Asco Motors ia o le company o lo ngafa ma le tu inato ta vale a wale tau tu ina o tato wa tunu le sunga ia li pa vaonga fa pe foi wanita ia ile nei tai au maua se lao o iluma ile vai so fo tai mi ma sanita tu e feilo ai fa manuia tu ai fa atasi ma le company le Asco ia le aso sao tina ia utou maua se aso sa fia manuia male file mu ia tama ia ma vai se ta avale mo tina pe afa apea na nga fatia ila paketi manuia le nei aso fa so ia He says they want the common roll to be digitally available for the general public to correct any errors. The third is to ensure that the Electoral Commission receives its full budget and receives it consistently over the remaining 18 months so that it can better prepare for the election. So those are the three main focus areas with respect to the elections. 3 people have appeared in court in Fiji charged with assaulting a relative over a 1-year period.
FijiVillage.com reports the trio allegedly threw hot water over the 30-year-old victim and assaulted her with various items, including a crowbar. A 34-year-old man and two 31-year-old women are facing multiple counts of assault, causing actual bodily harm, grievous harm, unlawful wounding and criminal intimidation. New Zealand is propping up drug sniffer dog teams in the Pacific to help with the fight against drug trafficking. Police Commissioner Richard Chambers visited Fiji and Samoa last week, where he committed to supporting high demand for detector dog teams across the Pacific. He says the leaders he spoke with are very grateful. That resource, that effort that we put in to train not only dogs but also handlers in both countries is very, very well received, and that's all part of addressing the threat of narcotics and